tuh pasti Tian. Udah kok gitu. Sepeda jam sakieu mah guys, aya di dia biasana mah. Aing ke mana buka puasa jeung mah? Teuing duit di eueuh. Segala eueuh mana mah? Aya mana? Eueuh. Seruan asa ge. Ini ngabuburit ya. Motor di eueuh. Lempang we, mah lempang. Bae, ya Teh? Ya. Kumaha aing nyerenteng. Anjing daripada kieu ning cicing teh teh. Nah. Soal haus. Balik deui teh pulang bae. Accident tau namanya? Nah, siapa mana wae? Aing ngeker udang sare. Sare wae sia mang. Daripada lapar, komun aing godeng sareng nanggung sana. Anjing. Aduh, mending fokus dengan duit ya, jangan buka puasa engke. Kumanya? Kunaon maneh? Gunana aing mah ngan materuin kunana. Oh. Motor mekan. Teuing da tadi teh urung-urung. Kabeneran aing bisa ngahariana asal udut. Sama udah dua, minta udah dua ya tuh bulan puasa itu. Buru tuh ngobamu si aing ngamuk sanut kan? Waduh. Bawa karep. Mau di tengah jalan pisan. Iya. Hop. Berat Yan. Kela tuh. Abang jelma bodoh. Yo, bos ya. Kok kenapa? Yo, bos waras mana udah nak? Iya. Rumah orang mandiri. Tuh. Channel paling lucu. Didi. Di mana tete di mana? Eta termasuk di mana? Usok kadinya kan tuh deui sama. Kalian gabut, kalian pusing, kalian capek. Tinggal Aing datang nonton teh ATT karena Channel. Nandino. ATT Channel paling lucu. Gantian ke mananya? ATT Channel paling seru. Kalian gabut, kalian pusing, Aisyah kalian kemana wae? capek. Tinggal nonton wae? ATT Channel. Sare wae sare. Nandino. Sare wae sama. Si aing bat. Nandino. Lasirin agengan sakieu. ATT Channel paling lucu. ATT Channel paling seru. Belah. Kalian gabut, kalian pusing, kalian capek. Tinggal nonton ATT Channel. Nandino. Mau naik godin. Udah aing aku mau naik kodin. Mau naik godin. Naik mah ieu naik. Tuh udah pada lapar. Mau naik godin. Padahal aing mau naik kodin. Bari ada lagi. Aing sare udang sare. Sare wae sama. Uang mau naik. Ya we. ATT Channel Aya eta paling kertas aya di lucu. dinya nya. ATT Channel paling Tadi seru. dah kagok anjing. Kalian gabut, kalian pusing, kalian capek. Tinggal nonton ATT Kamu naik Channel. dong. Kamu naik. Nandino. Daripada apa? Mau naik kodin. Saya tolong sana. Nandino. ATT Channel paling lucu. ATT Channel paling seru. Kalian gabut, kalian pusing, kalian capek. Tinggal nonton ATT Channel. Sare wae sama. Nandino. Daripada lapar, kamu naik kodin. Saya tolong
mamanya. Nang nino Kayak geus heula geus ka kelas. Cecek ada dorong motor ke ditu tuh.